Assalamualaikum and hello to you guys. My name is Ahmad Buhari bin Abdul Haris. You can call me Harry Haris. I am 21 years old and I'm come from Malaysia, truly Asia. So ini adalah latar belakang kehidupan saya. Sedikit sebanyak saya akan tunjukkan. So just check it out. I'm so lucky living in Malaysia. People in my community are Muslim. Sangat untung sebab saya rasa dididik daripada kecil hingga ke dewasa, hingga ke umur saya 21 tahun sekarang ni. Rakyat di negara saya kebanyakannya mengamalkan cara hidup Islam. Jadi nak cari makanan halal ataupun pakaian halal, perkara-perkara yang halal, semua mudah dan senang.